kalau VTEC macam ni. Servis bos. Ya, okey. Nak servis kereta? Cik ada appointment? Ada? Sambil servis S-Class ada. Aku pergi buy sekarang ada. Tadi running peak adalah 147 pips. $300 tadi kan ni. Main gila. Untuk servis S-Class padat sikit cover. The reason why aku buy kat sini sebab kalau kau nampak dekat M5 ada conformation breakout resistant. Lepas tu ada base. Tunggu pullback M3 zero float lazat. Higher time frame reason uptrend. Aku ada ajar dekat video sebelum ni education series. Jom tengok Mercedes ni jadi macam ni. Saya problem bawa tadi adalah rasa swerve ke kanan tapi tu sengeret. Takkan tu sengeret kan. Punca dia sebab apa kalau sengeret Dia sebab attachkan dia dengan control unit tu. Sekarang ni control unit dia tak detect dia punya stop limit dia. faham?